Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkanda, aydı görüp oruza karmagıla, aydı görüp oruzаны toktotkula degen. Eger aydı жердин bir regionundагы адамдар көрсө, ошолордун көбөлүгү менен башка географиялык бөлүктүн адамдары орузда кармаса болобу? Бул маселеде ислам алымдары bir pikirde эмес. İmam Navavi өзүнүн Al-Majmu'atu Sharhul Muhazzab деген эмгегинде, ошондой эле Ибн Хаджар Фатхул Бариде бул маселеге токтолушкан. Naylul Avtar kitabının avtoru mınday жазат. Бұл мәселеде алымдар аркандай пикирди айтышат. Ал пикирлерди чогултуп Naylul Fathul Bari'nin автору мындай жазат. Birinci pikir, ар bir geografiyalык bölüktün жашоочулары өздөрүнүн гана регионун байкаш керек. Эгер bir региондун жашоочулары жаңы туулган айды көрсө, başka regionda жашагандар өз асмандарында айды көргөнгө чейин күтүшөт. Бул биринчи пикир. Түшүндүңөрбү? Ушундай эле пикирди Ибнул Мунзир, Касим бин Мухаммад, Салим жана Исхактар Икрама разияллаху анхуга шилтеме жасап айтышат. Бардыгынын булагы Икрима болот. Термизи дагы бул пикирди алымдардан риваят кылган. Экинчи пикир, эгер bir региондун жашоочулары жаңы туулган айды көрсө, наркы региондо, башка региондо жашагандар аларга ээрчип орозо кармай берет дешет. Имам Багави бул пикирди Шафииге шилтеме жасап айткан. Имам Сарахси дагы бул пикирди кубаттап мындай деген: ай көргөн бөлүктүн элине ээрчип орозо кармала берет. Эгер кандайдыр аба бүркөлгөн сыяктуу жана башка тоскоолдук болбосо, берки региондун жашоочулары дагы айды көрмөк дейт. Бул имам Сарахсинин пикири. Имам Абу Ханифанын пикиринде, кайсы бир областтын эли жаңы туулган айды көрсө, ал регионго жакын же алыс башка бардык региондордун жашоочулары ай көргөн элге ээрчип орозо кармашат. Hasan al-Basri aytadi. Bir adam bir geografiyalыk bölükte жашайт. Жана ал дүйшөмбү күнү орозо кармады. Ал эми башка географиялык бөлүктө жашаган эки адам биз айды жекшемби күнү көргөнбүз деп айтышты. Эмне болот деп сурашканда мындай жооп берди. Дүйшөмбү күнү ай көргөн адам жана анын регионунда жашагандар эгер жекшемби күнү орозо кармагандар жөнүндө кабар укпаган болсо, өткөрүп жиберген күндү тутуп берүүгө милдеттүү эмес. Ал эми кабар уккандан кийин өткөргөн бир күндү тутуп беришет. Хасан Басридин бул сөзүн Абу Дауд риваят кылган. Эми күн булуттуу болуп, Шаввал айы көрүнбөгөнү себебинен орозо кармаган адамдар, эгер ошол күнү Шаввалдын биринчиси болуп калса эмне кылышат? Күн булуттуу болду. Шаввал айы орозодон кийинки ай көрүнгөн жок, Күн булуттуу. Алар орозону кармашты. Бирок ошол күнү Шаввалдын биринчиси экен. Эмне кылышат? Анас бин Маликтин баласы Умайр айтат. Мага атамдын ансарлардан болгон туугандары айтышты, Мадиналыктар. Bir күнү аба булуттуу болгону себебинен биз Шаввалдын айын көрө алганыбыз жок жана саарлыкка туруп орозо кармадык. Күн батарына бир аз калган учурда атчандар келип, биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге жаңы айды көрдүк деп кабар беришти. Ошондо Аллахтын элчиси аларга ооздорун ачып, эртеси күнү айт майрамына чыгууга буйруган. Демек, бир эл көрбөй калыптыр. Ошол күнү орозо кармаптыр, башка элден
Habar geldi, biz kördük elek dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşolarga eğitip, sizler dağı oğuzuna da açıp ayet kılgılar. Oşol günü oğuzuna da açıkla dağı ertesi günü ayet kılgılar dep buyurgan eken. Emi bul meseleleri kitaptan toluq da faydalanasılar inşallah bul kitap bol dayardalып otar. Emi bul meselelerde biz özümüzdün bul jerdegi dini jetekçilerge yetişiyiz. Şavval'dın жаңы ayın жалғыз özü bir adam körse ne kıladi? Kebir alımlar al adam orozosunu toktotot deşedi. Sana bul pikirge Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem aydı körüp orozonu baştagıla aydı körüp toktotkular degen hadisin dalil keltirişedi. Özü Şavval ayını kördü. Emne kıladi dese toktotot deşedi kebirler. Alımların dağı bir tayfası orozonu baştaganda da toktotkan uçurda da cemaatga karooну maslahat berişedi. Bul tayfa bolsa özlerinin fikirine İmam Tirmizi'nin Sunan kitabında kelgen tömönki hadisi dalil kılışadi. An Abi Hurayrata annen Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal: "Es-savmu yevme tasumuna vel fitru yevme tuftarun. Yevme tuftirun vel adha yevme tadhaun." Sizler deydi musulman cemaatına kayırılıp. Orozo karmagan günüңөр orozo, oğuz açkan günüңөр ayt günü, alemi kurmandık soygon günüңөр kurman ayt günü. Demek cemaat menen birge bolgula degen söz. Musulmanlar orozo karmagan günü orozo eseptiler, oğuz açkan günü, çoğu oğuz açkan günü ayt eseptiler, çoğu kurmandık soygon günü kurman ayt eseptiler. İmam Tirmizi bul hadisni keltirgenden keyin mınday degen. Kebir alımlar bul hadistin tafsirinde munun manisi orozonu baştoodagı, oğuz açuu, ayt günü dagı adamdardın köpçülügün tüzgön cemaat menen bolgonu jakşı deşet. Cemaatin zarıldığı jönünde köp İslamdın buyruklары var. İmam Abu Davud'dan rivayet kılınadi. Acılık vaktinde Usman kim? Usman bin Affan, halif. Minada beşim menen asır namazın kasır kılbay toluq 4 reket okudu. Minada namaz okuş 3-4 yıldan beri bizde de talaş bulur, bizden acıların arasında dedi. Oşoga çeyin talaş yok bulur. Bizden bir fakih alımımız oşol meseleni kötürgün. Жоқ, biz толық оқышымыз керек деп. Minada özü ilgerteden beri tradisiялык öküm büt dünya ellerinin oşol çoğulgan öküm çeçimi Minada, Arafat'ta beşim menen asırdı çoğup kasır kılıp okuşkan. 3-4 yıldan beri oşol mesele kötürülüp azır bizdin acılar ekiye bölünüp kalgan. Kebiri kasır okşat, kebiri toluq okşat. Bunun meselelerinin azırkı ayetli otkan meselelerinin oşoğa da tiyesheli var. Oşol ele mesele. Abu Davud'dan rivayet kılınadi. Acılık vaktinde Usman ibn Affan Minada toluq okudu. 4 reket okudu. Bunu görgen Abdullah bin Mas'ud anın işin sınga aldı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birge bul namazlarda kasır kılıp 2 reketten okuyt elek. Abdullah bin Mas'ud kim? Peygamberimizden en köp hadis rivayet kılgan sahaba. Peygamberimizin janında köp durgan sahaba. Bul Usman'dı sındap aytdı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen bul namazlarda 2 reketten okuyt elek. Keyin Abu Bakr halif boldu. Andan keyin Umar halif boldu. Oşolor menen dagı 2 reketten okuganбыз. Jada kalsa Usman'dın özü beylikке жаңы kelgende anı menen dagı 2 reket okuganын desteymin. Keyin ele al 4 reket okuy başladı. Uşintip jolungar 2 aça ketti. Men 4 rekettin orduna 2 reket okuganda tuğra körüm dedi. Kim? Abdullah bin Mas'ud. Oşonday dedi bul kişi. Birok keyin Abdullah ibn Mas'ud'un özü 4 reket okudu. Bunu görgönдөр aytсын.
Siz Usman'da sında жатпадыңыз деле. Ал эми өзүңүз сөз эрекет окуп жатасыз дегенде ал айтты, пикир келишпестик бул жамандык dedi. Cemaatка ээрчип, жамаатты бөлүп кетпестен 4 рекет окуду. Ошондуктан жамааттын абзелдигин биринчи орунга коюшат. Демек, ушул жамаатты ээрчиш керек дегендин өзү бүт дүйнө жамааты азыр ал жакта 2 рекет окуганда, кыргызстандыктар дагы өзүнчө бөлүнбөстөн 2 рекет окуш керек дегенди билдирет. Мына Абдуллах ибн Масуд пайгамбарыбыз Умар, Абу Бакырлардын доорунда, Усмандын өзүнүн жаңы бийликке келген доорунда 2 рекет окуган эле дегенди билип турса дагы, ошол халиф башчылыгындагы ислам жамааты 4 рекет окуганда 4 рекет окуду. Muhtasar Al-Fiqhul İslami kitabının автору дагы мусулмандар арасындагы биримдикти негизги фактор катары баалайт дагы мындай жазат. Ар бир мусулман өз өлкөсүнүн мусулмандары менен чогуу орозо кармаган жакшы. Өз алдынча башкалардан бөлүнүп алып кармаган жарабайт. Анткени Аллах Таала бөлүнүүдөн кайтарган. Ал эми бир жалгыз мусулман жаңы төрөлгөн айды көрсө, жана анын сөзүн эч ким кабыл албаса, ал айды көрдү. Айтты, бирок эл аны кабыл албаса, көргөнүн жарыялай бербестен, жашыруун түрдө өзү орозо кармай берсин. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам орозо айды көрүп орозо кармагыла dedi. Башкалар аны коом кабыл албай койду. Анан ар кимге таңуулай бербестен, мен көрдүм дей бербестен, өзү орозо кармай берсин. Эми орозонун негиздери. Orozonun 2 negizi var. Birinci negizi niyet. Ekincisi gün batkanga çeyin oğuz açıcı nesnelerden sak bolu. Niyet yönünde Allah Teala aytkan, Estağfirullah, "Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahud-din hunafa." Алар бардык ибадаттарды калыс Аллах үчүн гана кылууга буйрулушту. Ошо калыс Аллах үчүн деген ниет orozonun birinci negisi. Umar ibn Hattab'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "İnnemel a'malu bin-niyye." Bu uzun hadis. Bardık amaldar niyetke karab bağlanat degen Peygamberler. Orozo niyetinin teksti jönünde Peygamberimizden anık bir rivayet yok. Kanday dep orozo baştalarda ошол 1 айлык орозого эмне деп ниет кылынат? Анык бир текст жок. Анткени ниет жүрөктүн иши, жана аны тил менен айтуу зарыл эмес. Бирок абзелдик жагы бар тил менен айтканда. Ислам алымдарынын көпчүлүгү орозо ниетинин абзел тексти катары ижтихат кылышып, төмөндөгү дубаларды sunuş kılacak. Allahumma inni nawaitu an asuma Ramadana imanan ve ihtisaban faghfir li ma taqaddama min zambi ve ma ta'akhkhar. O Allah'ım, men Ramazan oruzosun iman jana Allah'tan soğuk ümit kılıp tutuğa niyet kıldım. Menin ötkön jana gelecekteki günölerimdi keçire kör degen dua. Bundan başka da dualar var. Je bolbosa tömöndögü dua. Nawaitu an asuma shahra Ramazana min al-fajr ila al-maghribi khalisan lillahi ta'ala Allahu akbar. Dualar var arkanday. Bирок эмнекен Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'den dua teksti rivayet kılıngan emес. Eger rivayet kılınganda mına uşul, başkaga karaganda uşul abzel dep aytılат. Ошентип ниет эмне орозо башталарда 1 ayga orozo karmaганга niyet kıldım dep niyet kılıp anan orozonu başladı. Эми Ramazan ayının başındагы orozo niyeti bardык күндөр үчүн жетиштүүбү? Же ар күн сайын эрте менен саарлыкка сухурга турганда ниетти жаңыртып туруш керекпи?
Biz jogorida ayttık, niyet bul жүрөктүн işi dedik. Demek Müslüman pendenin sağırlık için turuşunun özü ele niyet bolуп эсептелет. Saatты, budilnikti koyup, dayardanıp turuunun özü niyet bolot. Antkeni niyet kılbasa turbayt ele. Oşemse de alımlar bu meselege жооп берүүde iki taypaga bölünüşөт. Birinci taypadagılar aydı. Orozonun başında jana her bir gün üçün niyet kılуу vacip deşet. Başında dağı niyet kılış gerek, her bir gün erteminen niyet kılış gerek deşet. Jana bul pikirge Hafsa enebizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayalından rivayet kılıngan tümündeki hadiste dalil kılışat. Kim tün içinde orozoga niyet kılbasa anın orozosu esebemez degen hadis. İkinci taypa alımlar orozonun başındağı niyet bardık günler için yetişti. Birok, oru, sapar siyaktu sebepler menen orozosun toktotsa, oşol sebep bütüp orozosun kayra başlap jatkanda niyetli dağı kayradan жаңыртыш zarıl deşet. Ravza an-Nadiyya kitabında aytılar. Pendenin sağırlıkka turuğa kamdanuusu, umtuluusunun özü niyet bolup esettelешinde şek yok. Antkeni Ramazandan başka günleri adamlarda bunday adat boldu. Birok nafil orozolorda talap Ramazan orozosuna qaraganda bir kıyla jumşak. Başkaça aytkanda mınday orozo üçün sağırlıkka çeyin niyet kılуу şart emas. Eger Ramazan ayında oşol sağırlıkka çeyin niyet kılуу şart bolsa, nafilde mınday emas. Şaşke malda, candan keyin tüşke çeyin niyet kılsa da nafilin orozuluku bola beredi. Ayşe nevzden rivayet kılınat. Bir günü deydi, Allah'ın elçisi menden, o Ayşe, jegeni bir nersең barбы dep suradı. Men eç nerse jok, o Allah'ın elçisi dep жооп berdim. Oşonda Allah'ın elçisi, anda men orozo karmak olamın dedi. Demek bu sağırlık mezgili emas. Uşu biz ertemenen zaftırak dep koyuyoruz. Adattagı oşonda ertemenenki tamak içilçi vakt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suradı. Jegenge bir nerseň barбы? Jok. Anda men orozo karmak olam dep niyet kılıp koydu. Nafil orozo. Oşonu menen orozo bolup ketedi. İbn Huzayma Sahih kitabında aytat Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kim tün içinde orozoga niyet kılbasa anın orozosu esep emes degen sözü nafil orozoga tiyешелүү emes, bul farz orozoga tiyешелүү dep aytat. Keyber adamlar üçün niyette özgöçe şartlar var. Masalan, akıl esini jogotkan adam üçün orozo farz emes. Eger Ramazan ayının bir gününde kündüzü jindi adamdın akıl esi orduna gelse, oşol zamat ağa orozo farz bolot. Jana oşol ele vaqtda niyet kılıp orozonu başlayt. Farz orozonun niyeti kaçan ele? Ertemenki sağırlıkta ele. Sağırlıkta oğuzu bektüdün murun niyet kılış gerek ele. Birok bul adamdın şartı başkaça. Kafir adam Müslüman bolgondan başlap orozo karmayt farz bolot. Jindi adam esine kelgenden başlap aga orozo farz bolot. Oşol bir jindi adam, esini jogotkan adam kündüz günü esine kelgen bolsa, oşonda niyet kılsa boladi. Oşol gün üçün al farz bolboyt. Misal üçün tüşte esine kelgen bolsa, oşondan başlap niyet kılıp kete berет, oşol günkü orozosu толук эсептелет. Je bolbosa balagatka жетпеген жаш бала, ага да орозо farz эмес. Ушул бала Рамазан айынын bir gününde жаш балагатка жетип калса, ошол учурдан баштап ниет кылып орозо кармай берет. Балагатка жетүүнүн белгилери кандай? Аны төмөндөтөбүз иншалла кийин. Je bolbosa bir kafir adam Ramazanın bir gününde Müslüman boldu, oşol zamat niyet kılıp orozonu başlay berет. Eger bir adam sağırlıkka turup niyet kılıp orozo karmadı, jana uktap kalıp keçke maal oğuz açarda oygondu. Bul adamın orozosu jaraktı. Al gün üçün karız bolboydu. Keçkeçe uktap ötkürdü da.
Eğer bir Müslüman erteň aytpı je orozonun akırkı günübü dep şektelgen kündün tününde. Düşünüňermi? Erteň aytpı je orozonun akırkı günübü dep şektelgen kündün tününde. Eğer erteň orozo bolsa men orozom dep uktap saarlyk kılbay kaldı. Ertesi orozo eken, anın niyeti dağı orozosu dağı jaraktı. Emi orozonun birinci negizi niyet jönünde söz boldu. Dağı köp sözdür bar, aların barına toktalaysek vaqt jetpegidey. Emi ekinci negizi emnele gün batkanга çeyin orozonu buzuucu sebeplerden sak boluş, orozonun ekinci negizi. Bul jönünde Allah Taala aytat, estağfirullah, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmus siyama ila al-layl." Bakara suresi 187. ayat. Özüňiz hayrlı bolasыңар dep ümit kılan bul ayatga. Emi orozo karmao kimlerge mildetli? Barzıňarda bar da tafsir etdi. Orozo karmao kimlerge mildetli? Akıl esi jayında musulmanlar. Balagat yaşına jetken balagat degen erede. Den soğuluğu taza musulmanlarga, saparda emes, özünün jurtunda jaşagan musulmanlarga, hayız körbögen ayallarga, nifas körbögen ayallarga. Akıl esinden ajragan adamdardın, jana balagatka jetelek baldardın orozo mildetinden azat kılınganına tümendögi hadis dalil bolot. Ali radıyallahu anhudan rivayet kılınan. Rufi'al qalamu an salasa, anil majnunil mağlubi ala aqlihi hatta yafiqa, ve anil naimi hatta yastayqida, ve anil sabiyyi hatta yahtalima, ravahu Abu Davud. Ali aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, künölördü jasçuk halem 3 adamdan kötörülgön. 3 adam alarga künö bolboyt dedi. Birinci kim? Akılından ajragan jindi, andan kalem kötörülgön, emne kılsa aksı var, akıl esi kaytkanga çeyin. Ekinci, uktap jatkan kişiden dağı kalem kötörülgön, uygungunga çeyin. Üçüncü, jaş baladan da kalem kötörülgön, erezege jetkenge çeyin. Ooruluu jana sapardagy adamdardın orozo mildetinden azat kılınganına dalil Allah Taala'nın tömendegi ayatı. Estağfirullah, "Femen kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Bakara suresi 184. Silerden kimmeňer ooruluu je safarda bolsa, başka kündörün esebinden orozo karma bereti. Jana jaş baldardan kalem kötörüldü dedik. Jaş baldar, jaş kızlar, böböktөр deylik, kaçan erezege jetet, je bolbosa balanın erezege jetkenin emneden bilse bolat. Bizde ilgerden ele tradisiya bolup kalgan bir düşünük var. Kız bala 9 yaşından erezege jetet, uul bala 12 yaşından erezege jetet. Ereze balagat degen nerse bul мындай математикалык чектөө менен билине турган нерсе эмес да. Бул физиология. Адамдын физиологиясы физиологиясында белгилүү bir өзгөрүштөр байкалгандан анын эрезеге жеткени билинет. Демек, баланын эрезеге жетүүсүнүн 5 белгиси бар. Бардыгыбызды балдарыбыз бар, ушуну билип алышыбыз керек. Кайсы жашынан аларга биз парыздарды
аткарууга буйруп, же болбосо кайсы жашынан баштап парызды аткарбаганы үчүн ага күнөө жазыла башташын билишибиз керек. Балдардын эрежеге жеткенинин биринчи белгиси ихтилам деп коет. Ихтилам деген белги эркек балдарда боло турган физиологиялык жараян. Бул жана улуу сөздө уят жок деп айта беребиз. Бала ойго же уктаган учурда эргүү менен жыныстык мүчөсүнөн сперманын чыгышына ихтилам деп айтылат. Бала ушул окуяга чыккандан кийин балагатка жеткен боло эсептелет. Ал 12 жашында болду бул окуя, 13 жашында, 14 жашында, 15 жашында. Бул жерде жаш эсеп эмес. Ушул физиологиялык жеткилеңдик эсеп. Ошондо жетилген болот. Дагы кайталайбыз, балада бул ар кандай жашта болушу мүмкүн. Эгер балада ушул нерсе болбосо, ага эч кайсы парыздар жүктөлбөйт, милдет кылынбайт. Бөгөк эсебинде эсептелет. Калем көтөрүлгөн акыбалда турө берет ал балада. Экинчи белги инбат. Инбат дегени өсүп чыгуу деген. Бул белги балдарда, кыздарда бирдей болот. Жашыруун орундарга түк өсүп чыгышы инбат деп аталат. Бул дагы эрежеге жеткендин бир белгиси. Бул дагы ар кандай жашта болушу мүмкүн. Үчүнчү эреженин белгиси хайз көрүү. Бул кыздарга гана тиешелүү, буга токтолуштун кереги жок. Эреженин дагы бир белгиси боюна бүтүү, албетте бул хайз көргөндөн кийин болот. Чуулгандуу, сенсациялуу окуяларды биз окуп калабыз, кабарларды билип калабыз. Палан мамлекетте бир кыздын боюна 7 жашында боюна бүтүп калыптыр деп. Өзү исламда көпчүлүк мужтахиттердин пикиринде 9 жаштан эле кыз баланын эрежеси. Демек 7 жаштан дагы мындай окуя болгон, демек мүмкүн экен. Өтө сейрек учураганда болушу мүмкүн экен. Бешинчи белги бул жашты чектешкен ислам мужтахиттери жашына жетүү. Кээ бир балдар менен кээ бир кыздар ар кандай себептер менен кеч жетилет. Ошондой учурда шарият алымдары тарабынан белгилүү бир жашты чектелген. Жана бала эгер ошол жашта эгер балада эреженин физиологиялык белгилери көрүнбөсө да, ошол жашка чыккандан баштап ага шарият ибадаттары парыз боло берет. Бул жашты мусулман кыздарга карата чектөөдө алымдар 9 жаш менен 15 жашты көргөзүшөт. Көпчүлүк алымдар 9 жашка токтолгон, себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге 9 жаш курагында үйлөнгөн. 1 жыл мурун нике кыйылган, бирок 9 жаш курагында үйлөнгөн. Ушунун негизинде келип чыккан жанагы кыз бала 9 жашта эрежеге жетет деген сөз. Бирок жанагы физиологиялык жараяндар ар кандай болушу мүмкүн. 9 жаштан эрте да болушу мүмкүн, 9 жаштан кеч дагы болушу мүмкүн. Ул балдардын жашын чектөөдө ислам алымдарынын арасында ар кандай пикир айтылган. Кээ бир алымдар 12 жаш деп белгилейт, бирөөлөр 15 жаш дейт. Биздин мазхабыбызда 18 жаш дейт. Көпчүлүк алымдар 15ке токтолушкан. 15 жашта
жанагындай жараяндар болбосо, жетилгендиктин белгилери, физиологиялык белгилери көрүнбөсө, 15 жаштан баштап ага бардык парыздар милдет кылына берет. Орозо кармабаса, күнөө жазыла берет деген сөз. Демек, мына эрезени кандай экенин, балагат деген нерсе менен бир аз таанышып алдык. Эми бөбөктөрдүн орозосу. Biz ошол балабыз качан эрезеге жеткенге чейин аны эркелетип жүрө беребизби же эртерээк жашынан орозого буйрабызбы? Жогоруда айтылгандай бөбөктөргө орозо кармоо бардык мусулман алымдарынын пикири боюнча парыз эмес. Балдар жана кыздарда жогоруда айтылган эрезенин белгилеринен бири көрүнгөнгө чейин алар бөбөк эсебинде болот жана аларга ислам ибадаттары парыз болбойт. Бирок алардын тарбиясы кимдин колунда болсо, кээ бир перзенттердин тарбиясы ата-эненин колунда болот, же алар дайындаган тарбиячылардын колунда болот, же ата-эне өлүп кеткен болсо, алардан өкүл болгон адамдардын колунда тарбиясы болот балдар. Ошолор бөбөктөрдү акырындык менен орозо кармоого жана башка парыз ибадаттарга акырындык менен көндүрүп бара бериш керек. Бала уул болобу, кыз болобу, 7 жашка толгондон баштап орозого да, башка ибадаттарга да көнүктүрүү башталат. Эгер 10 жашка чыкканда ошол көнгөн ибадатын аткарбай койсо, шарият боюнча аны уруп жазалоого жол берилет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Муру абнаакум бис-салати ва хум абнау саб'i вадрибухум алейха ва хум абнау ашр ва фарриqu байнахум фил мазажи" деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мунун мааниси, эгер балаңар 7 жашка чыкканда аларды намазга буйругула. Эгер 10 жашка чыкканда намаз окубаса ургула. Ошондой эле балдар кыздарыңардын жатаканасын ажыратып койгула 10 жашка чыкканда. Имам Ахмад жана Абу Дауд риваят. İmam Muslim менен İmam Bukhari өздөрүнүн сахих китептеринде Рубайи бит Муавиз деген сахаба аялдын Ашура күндүн орозосу тууралуу мындай дегенин жазышкан. Рубайи деген аял, сахаба аял айтып атат: "Биз бөбөктөрүбүз менен орозо кармадык. Аларга алак сүтү үчүн жүндөн жасалган оюнчуктарды жасадык. Качан бирөөсү тамак сурап ыйласа, дароо ошол оюнчукту берет элек. Ооз ачар мал болгуча ушинтип убара болду" деген. Мындан билинет, бөбөктөрдү дагы сахаба аялдар бөбөктөрүнө дагы орозо карматкан экен. Ыйлаганда алак сүтү үчүн жүндөн жасалган оюнчуктарды берет элек дейт. Бул көнүктүрүү, албетте баланы кыйнап эмес, көнүктүрүү акырында. Kimlerge orozı karmabay koyuğa ruhsat verilet? Birinci karı kartanlar, ikinci uğurlu adamlar, üçüncü öte uğur cumuş jasagan adamlar, eğer usul cumuşundan başka tiriciliktin sebebini tapmay kalsa. Cumuş degen nerse, iş degen nerse, bizden Kırgızstan'da anın ancak kadırı yok. Жумушсуздуктун кадырын Кыргызстандагылар билбейт. Себеби капитализмге өткөнүбүзгө көп болгон жок. Бирок 100 жылдан бери капитализмдин катаал шартында жашап жүргөн мамлекеттегилер жумуш эмне экенин аябай жакшы билишет. Жумушсуздук өлүм менен барабар болгон мамлекеттер бар. Бизде ушунчалык жакшы өлкөдө, жакшы жерде жашайбыз, берекеттүү жерде жумушсуздук проблема эмес. Ушундай мамлекеттер бар, жумушсуздук бул өлүм деген сөз. Эмне кылам мен өлөм деп, жумуш жок, өлөм деп калышат элдер. Ошондуктан оор жумуш болсо дагы, оор жумуш кээ бир адамдар оор жумуш менен тиричилик өткөргөн болсо,
Андан башка тиричиликтин себеби жок болсо, ислам ошол адамга орозону кармабай, кийин башка мүмкүнчүлүгү болгондо карма беришке уруксат берет. Сапардагы мусафир адамга дагы орозо парыз болбойт, милдеттүү болбойт. Кош бойлуу, колунда эмизиктүү баласы бар аялдарга уруксат тутпай койгонго, хайз көргөн жана төрөттөн бошогон аялдарга, балагатка жетелек жаш балдарга. Бул саналгандардан биз балагатка жетелек баланын орозосун өттүк, башкаларына бирден токтолуп кетебиз. Биринчиси кары картаңдар. Имам Муслим, Имам Бухари жана Имам Термизилер Салама бин Аква деген сахабадан риваят кылышкан хадисте Салама айтат: Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem men şa'a sama ve men şa'a aftara. Faftada بطعم مسكين حتى أنزلت هذه الآية وأنزلت هذه الآية أي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ayağına çeyin. Aytat Allah'ın elçisinin közü türü kezinde Müslümanlar cemaatinden arasından kağlagan adam oruzu karmaydılar, kağlaganlar bolsa karmabay, orduna bir gününe birden miskin beçeranı toyduru minen kaffarat төлөп koydular oda. Oruzu alga çiret farz bolgonda ahval ошондой болот. Бул кимдин риваяты? Бир сахабанын, Саламанын риваяты. Allah'ın elçisinin doğrunda, tuşunda bizden deyip Müslümanlar cemaatinden halagan adam oruzu farz kılındı. Birok keyir adamlar maga or dese tutpay ele, al orulu emes ya başka emes, din soluğu jakşı, kullandaysa o adamlar, hiç kanday sebebi yok. Bolgonu men çıdabay atam dep turup, oruzonu toktotup, oruna kafara berip koydu. Dep atadi. Emnege İslam'ın alğaçkı mezgilinde oruzonu parız kılıp düşkün ayat mınday bolup düşkün. Oşol ayata kayırlabız. Ve alellezine yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin. Alellezine yutiqunahu. Yutiqunahu degeni çıdagandarga da odat da. Oruzu karmasa çıdayt. Birok miskindi toydurup fidya kılsa dili bolat деген. Muna uşul ayatın negizinde kebiröler men çıdabayım dep turup şıltominin su adamlardağı fidya bere başladı. Bul ayatın hükümü oşol жаңы түшкөн malda жалпы musulmandarga birдей болгон. Oşonduktan su adamlar aytadılar. Men çıdaymın, birok kıynalıp kalamın dedi. Ayat aytutpay alellezine yutiqunahu çıdagandarga. Anan ayattın ulandı ayatta oşol ele ayatta faman shahida minkumu shahra falyasumhu. Kim aydı körgön bolsa sözsüz türde oruza karmasın dep degen ayat düşüp jogorudagı ayattın hükümün jokko çıgarıp mansuh kılıp janagı ahvalды joydu. Musulmanlar kalasa kalagan oruza karmap kalabagаны karmabay ele fidya berip koysun degen ahvalды joydu dagı. Oşol günden başlap orozo ooruluu je saparda bolbogon bardыk adamlarga katуу millet boldu. Fidya beriş orozoga çıdabagan kары kartаңдарга gana çekilip kaldı. Şunun ele abi toktolabız. İmam Ahmad, İmam Abu Davud, Muaz ibn Cebel'den rivayet edilen hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz aytadi. Keyin Allah sizlerden kiminger Ramazan ayına küve bolsa oruza karmasın degen ayatты düşürüp,
оорулуу же сапарда болбогон бардык со адамдарды орозо кармоого милдеттендирди. Ал эми орозого чыдабаган кара-картаңдарга каффарат катарында ар бир күн үчүн бирден бейбечараны тойдурууну парыз кылды. Кара-картаңдардын ахвалын ал түшүндүрөт. Жогорудагы аятта Ибн Аббас башкача окуган жана башкача тафсир кылган. Алаллазина ютикунаху деген аятта ошол тафсир китептеринде азыр биз айткан окуя баяны бар. Алаллазина ютикунаху деген аяттын тафсиринде. Орозого чыдагандарга деп. Эми Ибн Аббас башкача сөз айтат. Бул киши Ибн Аббас дагы өтө илимдүү алымдардан бири, Куранды жакшы билген алымдардан бири. İslam dünyası bunun fikri менен дагы эсептешет. Көп İslam dünyasында bunun İbn Abbas'ın rivayatlары dalil katары кармалат. Бирок орозо маселесинде жанагы алаллазина ютикунаху деген деп окулат. Көпчүлүк дээрлик бардыгында эми Ибн Аббас ошол аятты башкачараак окуган. Алаллазина ютаввикунаху деп окуган. Ютикунаху эмес, ютаввикунаху. Алаллазина ютаввикунаху. Мында өз-өзүнөн орозону кармаганга чыдабаган адамдар болуп калат. Жогоруда ютикунахуда чыдаган адамдар болсо, орозого кыйынчылыгына чыдаса деле, өзүнчө мен чыдабай жатам деп туруп, шылтоо менен фидия берип коет эле. Бирок Ибн Аббастын вариантында алаллазина ютикунаху эмес, бул алаллазина ютаввикунаху деп окуду. Мында орозого чыдабаган адамдар болуп, өзүнөн өзү кара-картаңдар түшүнүлүп калат мында. Түшүндүңөрбү? Demek bu ayatın tafsirinde iki tafsir aytılат. Birincisi alallazina yutiqunahu deb tafsir kılinganda, keyinki man kim aydı körse orozo karmasın degan ayatты narqa ayatqa nasih kılgan ayat, anın hükümün beker kılgan ayat katары düşündürülür. Al endi Ibn Abbas'ın düşündürmesinde al ayat mansuf bolgan ayat emas. Yutikunahu deb эле түшкөн, бирок yutikunahu эмес, ал yutavvikunahu деп айтылат. Орозо кармаганга чыдабаган адамдар болуп тафсир кылынат деген. Мында эч кандай насих мансух бекер болгон же бекер кылган аят болбой эле түздөн түз чыдабагандар фидия берилет деп түшүндүрүлөт. Ибн Аббас ушундай окуу жана ушундай тафсир кылууга таянып айтат, чыдабаган адамдар булар кара-картаңдар, ал эми бул аяттын өкүмү жокко чыгарылган эмес дейт. Имам Бухариден бул риваят 4505 хадисте. Кандай болгон күндө деле бул эми мусулман алымдарынын ортосундагы талаш. Кандай болгон күндө деле Бакара сүрөсүнүн 184-аятында келген орозо кармаганга чыдаган, бирок кыйналганы себептүү кармабаган адамдарга ар бир күн эсебинде бир жакыр адамды тойгузуу фидия деген аяттын өкүмүн бардык ислам алымдары бир добуштан кара-картаңдарга тиешелүү деп эсептешет. Ошентип орозо кармаганга чыдабаган кара-картаңдардан орозо милдети алынат. Эми бул кара-картаңдыктын сыпаты кандай болот? Алардын жаш чеги кандай болот? Бул ар бир адамдын ден соолугуна байланыштуу. Кээ бир адамдар 60-та эле калчылдап калат. Кээ бирөөлөр 80ге чыкса деле 60-тагы адамдар болуп жүрө берет. Бул эми ар бир адамдын жеке ахвалына тиешелүү. Ошентип орозо кармаганга чыдабаган кара-картаңдардан орозо милдети алынды. Алар мунун ордуна фидия төлөө иретинде ар бир күн үчүн бирден адамды, демек 30 күн үчүн 30 адамды тойдуруу менен милдетинен кутулат. Фидия төлөгөн карыялар кийин казасын тутпайт. Өткөрүп жиберген орозосунун казасын тутпайт.
Себеп дегенде қарылықтың арқасы дағы сол денсаулықты чыңалыш емес. Қарылықтың натыйжасы андан бетер шалдырап өлімге алып бара турган. Айыгуунун үмүтү жок болгондуктан бул карылык оорусу менен чалдыккандар, бул дагы оору да, айыкпай турган оору, фидия менен кутулуп кете берет, кайра эме кылып казанын түстү беришпейт. Имам Азам мазхабы боюнча bir келейди тойдуруу үчүн 30 bir күнүнө бирден келейди тойдурса 30 келе, кандай бир тамак аш же канчалык деңгээлде акча менен кутулса болот фидия. Bir kedey toydurуу үчүн жарым саа дейт, жарым сааны 2 килограмм дешкен, 2 килограмм өлчөмүндө буудай же болбосо ошончо буудайдын баасы фидия катарында төлөнөт. Демек, bir ай үчүн 60 килограмм буудайды же анын акчасын 30 kedeyге таратып берет. Же буудай же башка дебесе 30 kedeyди чакырып bir жерге, кафеге тойдуруп койсо деле болот. Бул эми ар бир адамдын акыбарына жараша, ар бир карыянын акыбарына жараша болгон нерсе. 2 килограмм деп. 1 kilo 600 деп неме кылбайлы, 2 килограмм деп койлуп. Аллах Таала карыларга ошентип уруксат берди, бирок аяттын уландысында айтты: "Фаман татавва хайран фахуа хайрун лаху." Ким ашыгыраак адамды тойгузса өзүнө жакшы. 30 bir күнүнө bir күн. Бирок ким ашыгыраак адамды тойгузса 35, 40, 50, 60 же көбүрөөк адам тойгузса анын дагы кошумча соо өзүнө. Эми орозо кармагандар болсо абзел. Кээ бирөөлөр кармай албай калган болсо, анын өзүрү менен болсо, алы ажыратып коюлат. Эми бул фидия боюнча ден соолукка тиешелүү ошо карпартаңдардын өзүнө тиешелүү аяттын уландысында Аллах Таала айтат: "Ва антасуму хайрун лакум ин кунтум та'ламун." Эгер билсеңер, дейт, карыларга уруксат берилди силерге. Ошол ден соолугуңардын начарлыгын эске алынып. Бирок эгер билсеңер, орозо кармаганыңар фидия төлөгөнүңөрдөн жакшы. Мына ошону эсепке алып, ден соолугуна олуттуу зыян келтирбесе, ушу бардык карыяларыбызды биз мындай фидия төлөгөн карыларды аз көрөбүз да. Туурабы? Мүмкүн болушунча кармашат. Эмнеген Аллах Таала антасуму хайрун лакум, фидия төлөп кутулса болот, бирок орозо кармаганыңар жакшы деген үчүн орозо кармашат. Эми экинчи оорулуу адамдардын маселеси. Аллах Таала айткан: "Фаман кана минкум маридан ау ала сафарин фа иддатун мин айямин ухар." Силердин кимиңер оорулуу болсо же сапарда болсо, орозону кармабай, башка айыккан күндөрдө орозо карма берет деген. Оорунун түрү көп. Оорулуу болсо же кокустук себебинен операция столуна жаткырылып калса, жана башка ушул сыяктуу себептер менен орозо кармоого кудурети жетпей калса, орозо кармабайт. Куду менен карыялар сыяктуу bir күнүнө бирден кедейди тойдурат. Карыялардан айырмасы, оорулуу себептүү орозону өткөргөндөр кийин калтырган күндөрүнүн карызын кармап берет. Эсин жоготкон адам дагы оорулуулардын катарына кирет. Бирок булар фидия төлөбөйт, казасын дагы тутпайт. Анткени ал адамдан күнөө калем көтөрүлгөн. Муну биз жогорудагы сабактан билдик. Эми оор жумуш жасагандардын акыбары. Биздин мазхабта, Ханафия мазхабында жазылган Раддул Мухтар китебинде
өтө оор жумуш жасаган адамдарга эгер тиричилик үчүн ошол ишинен башка кесип таба албаган болсо жана жаны коркунучка кептелсе, орозо кармабай коюуга жана кармаган орозосун ачып жиберүүгө уруксат берилет. Анткени Аллах Таала айткан: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха". Аллах Таала эч бир пендени чыдабаган ишке буйрбайт деген. Бирок оор жумуш ээлери уруксат болсо дагы орозонун урматы үчүн саарлыкка туруп орозого ниет кыла бериш керек. Эгер Аллах сабыр берип чыдаса, жакшы. Орозону кармайт. Эгер чыдабай кетсе, болбой кетсе, оозун ачып тамактанып алат дагы. Орозо адамдар ооз ачканга чейин, ифтарга чейин башка жеп ичпейт. Бул орозонун урматы үчүн. Рамазан айы өткөндөн кийин бир убактысын таап, иши жеңилдегенде тутпаган же тутуп туруп оозун ачып өткөрүп жиберген күндөр үчүн бир күнүнө бир күндөн казасын тутуп берет. Фидия төлөө Аллахтан милдет эмес. Эми сапардагы адамдар, мусулман адам өзү жашап турган жеринен белгилүү километр алыс жерге чыкса, бул канча километр экени ар кандай айтылат. 80 километр деп айтылат, 85 деп айтылат, 90-дан 120 километрге чейинки аралыкты мужтахиттер бири-бирине кайчы пикирлер менен айтылган жерлер бар. Демек 80 дегенибиз бар, 85, 90, 120 дегендер. Ошондой аралыкта сапарга чыккан адам 4 рекеттик фарз намаздарын 2 рекет кылып кыскартып окуйт, муну билесиңер. Ошондой эле эгер Рамазан айында сапар кылган болсо, жолдо же жеткен жеринде оозун ачууга уруксат болот. Сапарга ниет кылып үйүнөн чыгып баратканда деле ооз ачууга уруксат берилгени жөнүндө bir rivayet келет, азыр ага жетебиз. Эгер мусафирга сапар машакаты сезилбесе, жана саарлык кылууга өз жериндегидей шарттар болсо, орозо кармаган абзел. Эгер оорчулук болсо, орозосун ачкан абзел. Кээ бир алымдар шарт оор болгон мезгилде ачыш важип дейт. Anas bin Malik radıyallahu anhu aytadi. Kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem falam ya'bi siyama alal muftiri walal muftiru alal siyam. Muttafaqun aleyh. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan hadislerde muttafaqun aleyh deb aytamiz. Ошол hadislerde Anas bin Malik'ten rivayet kılınatır, al şey tutar. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menен birge saparga çıkkanыбызda bir bölük adamlar oğuz açkan eken, bir bölügü oğuz açpagan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimimizde ayıptagan yok dedi. Eğer musafir orozosunu açkan bolsa, anın karzın keyingi kündörün eserinin karmap verir. Bunu biz Bakara suresinin 184. ayetinde bildik. Эми жанага айткан маселе орозого ниет кылган адам. Сапарга да ниет кылса, же болбосо орозо адам сапарга ниет кылса, бирок үйүнөн чыга элек болсо, оозун ачса болобу. Сапарга чыга элек, бирок чыгып барат ниет кылып. Мындай абалда орозону токтотууга уруксат бар. Muhammed bin Ka'b aytат. Men Ramazan ayında Anas bin Malik'ke keldim. Al saparga kamdanıp turgan eken. Anın töğüsü tokulgan avalda. Özü dağı sapar kiyimlerin kiyip algan. Tamak alıp gelip jey başladı. Men uşul sünnetten bolobу dep suradım. Al ova
sünnetten bolat dedi dagı töresine minip jönöp ketdi. Özünün korgoodundan çygala ele saparga bara jatıp oğuzunu açtı. Sahih Sunan Tirmizi'de 641. hadis. Emi qo'sh bo'ylu ayollarning masalasi. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qo'sh bo'ylu ayollar eğer qo'p tunsa o'zlarini ochishadi. Eğer qo'p tunsa. Ibn Abbas bu sözün qariyalarga uruza qarmabay anın ornuna fidya berish kerak degan masalaning ortidan aytgan. Demek al qo'sh bo'ylu ayollarni dagı qartanglarning hukmunda deb eseplegan. Biroq qo'sh bo'ylu ayollar qaltırgan oruzalarının qarzın keyin tutib berishadi. Qarilar tutmaydilar fidya bergandan keyin. Sahabalardan biri Abu Kilaba rivoyat qiladi, men Allohning elchisine sallallohu alayhi vasallam bir ish menen bargan edim. Al tush dönüp yatgan ekan. Okuya Orozo ayında bulup жатады. Бирок Fathu Makka. Nega Orozo ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tush dönüp yatады debegile? Fathu Makka'da bu soğuş, bu sapar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oğuzda açılgan ekan. Men Allah'ın elçisine bir iş menen bargan edim, al tush dönüp yatgan ekan, tamaqqa kel dedi. Men orozomun deb javob berdim. Anda Allah'ın elçisi aytdı, kel sağa orozodon xabar bereyin. Allah subhanahu wa ta'ala musafir adamdan namazın jarımın jana orozonu saqit qilgan. Qo'sh bo'ylu jana emchekdagi balasi bar ayollarga da ruxsat bergan. Deb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tushundirdi. Özünün oğuzu açıqlığını şu söz bilen tushundirdi. Musafir adamdan namazın jarımın jana orozonu saqit qilgan. Bu hadis bardık sunan kitaplarında var. Sunan Abu Davud, bardık sunan kitaplarında var. Kebir tabiatından kuvvetli organizmleri çın ayallar için bu hüküm jürbeydi. Eğer çidasa, anday ayallar özüne jana kursaktagi balasına korkunuç sezbesi orozo qarmaganları жақсы. Al emi korkunuç jaralganda orozonu açууga ruxsat. Kebir alımlar korkunuç jaralganda orozonu açış vacip deşet. Emi hays jana nifas ahvalındagi ayalların masalasi. Hays görgön jana nifasdagi ayallar üçün orozo qarmao aram. Alar orozo qarmabay jana ötkөрgөн orozolaryň başka taza bolgan kündörünün esebinden tutup berişet. Sahih Muslim'de Ayşe radhiyallahu anhadan riwayat kılınat. Ayşe nemiz aytat: "Laqad kunna nahidu inda Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa nu'maru bi qada'is sawmi ve la nu'maru bi qada'is salat." Aytgan eken Ayşe nemiz biz Allah'ın elçisinin aldında hays avalında bolup kalsak, orozonun kazasını tutuğa buyurulatilek, birok namazın kazasını okuğa buyurulgan emes deymiz. Buna jogorda aytılıp ötüldü, birok kebir aytılınbay kalgan meseleler. Bir adam sağırlıkka turup, orozo qarmooga niyet kıldı da, oşol zaman esinden tanıp jatıp, oğuz açar mevgilde özüne geldi. Anın orozosu jaraptı. Orozo adam unutkandan ulan içip cevalsa orozosu jaraptı. Bularga da kayrılınat. Orozo malında bir adam uktap jatkan avalda ihtilamda öttürgen ekenin. Bolup kalsa anın orozosu buzulup juğungandan keyin ulanta beredi. Eger orozo oğrulu adamdın den soğuluğuna öte qoğuptu bolsa, al adamga orozo qarmao aram bolot. Oğuz açı vacip bolot. Musulman adam orozo malında darat menen jürgen abdel. Eger musulman tün içinde erdi katınlık mamilesini jasap, suhur vaktısı kıstalış bolup kalgandan ulan, juğunbay ele orozoga niyet kıldı. Juğunga vakt kalgan jok, sebebi suhur kılış gerek.
Gün çıkkandan keyin juundu, anın oruzosu jaraktı. Eger bir adam ataylap oğuzun açıp alsa, bunun cazanasına bir gününe 2 günden bardığı 60 gün oruzo karmak verir, ce 60 kedeyi toydurar. Al endi ataylap oğuz açıp alı, başka adamdı ölümden kutkarı üçün bolsa, anda kafarat tölemeydi. Ataylap oğuz açkanından kafarat tölemeydi. Birok ataylap oğuz açı başka adamdı kutkarı üçün, misal üçün örtte kalıp kaldı birok. Anı çıkarış üçün, je suğa çöküp baratkan bir adamdı kutkarış üçün, özü bildi oğuz eken birok ataylap oğuz açkan bolsa, kaza kılıp çıkarmaydı, birok kafarat tölemeydi. Suhurdun fazileti. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet Anas ibn Malik'ten rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Suhur kılgıla albatta suhurda bereke var dedi. Amr bin As radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Fadlu ma bayna siyamina ve siyami ahlil kitab akalatus suhur. Bizdin oruzu menen kitap ellerinin Yahudiler menen Hristiyanların oruzosunun arasındağı ayırma suhurda dedi. Biz sağırlık kılavuz, Allah'da suhur yok. İmam Müslim rivayet. İbn Umar radıyallahu anhu'dan rivayet. Allah'ın elçisi aytdı. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna alel mutasahhirin. Allah jana anın perişteleri sağırlık içip jatkan adamlarga salam aytışat. Abu Darda radıyallahu anhu'dan rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Huvel gada'ul mübareku yani as-suhur. Suhur bul ıyık bereketli tamaktan o dedi. Abdullah bin Umar radıyallahu anhu rivayet kılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Tasahharu velav bi jur'atin min ma'in. Bir uğurttan su menen bolsa dağı sağırlık kılgıla. Antkeni sağırlık bul bereke dedi. Men keç kaldım. Eğer keç kalgan adam bir uğurttan su bolsa da içip algan. İçip niyet kılıp algan. Bir uğurttan su menen bolsa dağı sağırlık kılıp algan. Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet. Resul sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ni'me suhurul mu'mini at-tamru. Mo'mindin eng yaxshi sağırlığı kurma. Suhurdun vaqtisi. Suhurdun şariatdagi hükümü sünnet. Anın vaqtisi tün jarımdan başlanıp taң agara başlaganга çeyin. Suhurdun vaqtisi tün jarımdan başlanıp taң agara başlaganга çeyin. Kebir adamlar sağırlık üçün turuğa erinip tün jarımına çeyin. Başkaça aytkanda 12 jarımdarda ele tamaktanıp alıp jatıp alışat. Anday adamların oruzosu jarakты bolgonu menen alardın tamaktanıusu suhur dep atalgay. Sünnetini soğunan kur kaldı. Suhurdun vaqtisi jönünde Allah Taala Kur'an'da aytkan Bakara suresi 187. Estağfirullah. Ve kulu veşrabu hatta yetabayyana lekumul khaytul abyadu minel khaytil aswad minel fecri thumma atimus siyama ilal layl. Jana taң mezgilinen aq jip qara jipten ajragany sizlerge anyk bilingenge çeyin jey bergile içe bergile sağırlıktan keyin oruzonu keçke çeyin tolu uzantkılady. Ramazan oruzosu algaç ret farz bolgon kündörde Allah Taala nerede aq jip qara jipten ajragany bilingenge çeyin degen algaç kündörde sahabalar bul ayatdagı aq jip menen qara jipti tüzele manisinde düşünüp alışıp üylörünün körünüktü jerlerine biri ошол kire veriştegi eşiktin başına biri jatkan jerine ошо her biri üyünün körünüktü jerlerine aq jip menen qara jip janaşa koyup ошого qarap sağırlık kılış. Anan sahabalardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den
Suraganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, "Ak jip bul tаңдын агарганы, кара жип bul түндүн караңгысы" деп жооп берди. Sahih Bukhari 1916 hadis. Demek түндүн акыркы бөлүгүнөн таң ажырап чыга баштаган мезгилге чейин саарлык кылынат. Албетте, ар кайсы өлкөлөрдүн дин башкармалыктары мусулмандарга жеңилдик иретинде календарларды чыгарышат. Kalendari жок адамдар эмне кылыш керек? Багымдат намазынын азанын saat канчада айтылышын билип алыш керек. Ошол азанга чейин саарлык кылса болот. Азанга чейин, бирок саарлыкты токтотуунун абзел убактысы азанга 10-15 мүнөт калганда. Antkeni anın sebebi Anas Zayd ibn Sabit'ten radıyallahu anhuma rivayet kıldı. Zayd aytutat qala tasahharna ma'an nabi sallallahu aleyhi ve sellem thumma qama ila salah qultu kam kana bayna al-adhan wa as-suhur qala qadru 50 Zayd ibn Sabit aytutat biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu saarlık kılıp жаткан элек. Al namaz okugany turdu. Men suradım, o Allah'ın elçisi saarlık menen azandın aralığı kança degende 50 ayat okulgan vakt ölçümünde de çok berdi. Elu ayatta kim kançada okuydu? Tez okugan adam 3-4 minut okular. Jay okugan adamlar 15-20 minut okuydu. Bul abzel vakti. Birok saarlıkta azan okuganga çeyin odan tersi bolot. Kede saarlıkka keç oygonup kalabız. Tamaktанууга ötü az vakt kalat. Мындай абалда багымдат намазынын азанын укканга чейин тамактана беребиз. Анткени багымдат намазынын азаны таң түндөн ажыраган убакытта айтылат. Ак жип, кара жиптен ажыраган убакытта айтылат. Аллах Таала ошого уруксат берди. Ак жип, кара жиптен ажыраганга чейин жей бергиле деп. Ayşe enebizden rivayet, al kişi aytıp Bilal tündösü azan ayta berçi deydi. Anda Allah'ın elçisi İbn Ummu Maktum azan aytkanга çeyin jebiçe bergile. Al anık taң atmayınca azan aytpayt deçi deydi. Bagımdat namazının vaktısında Ramazanda suhur vaktısında turuş oğur bolgonduktan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 2 iret azan aytkan. Birinci Bilal radıyallahu anhu azan aytkan. Bilal'dın azanı bul namaz vaktısında bildirbeytile, sağlıklı vaktısında bildirbeytile. Bilal'dın azanı jön gana eskertүүчү azan bolgon. Jakındaşıp kaldı degen manidagi azan bolgon. Oşonduktan aytıp atat Bilal tündösü azan ayta berçi. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadilar, Ummu Maktum azan aytkanga çeyin içi jey bergile. Abdullah ibn Ummu Maktum közü sokur bolgon. Anan ağa aytışatdilar, muna agarıp başladı, ağjip kara jipten ajradı, azan ayt degende. Oşonduktan Ummu Maktumdun azanıga çeyin içi jey bergile. Eger Bilal'dın azanı bolsa, al ayta beret degen manidagi hadis. Emi taңдын агарганы ак жиптен, кара жиптен ажыраганы кандай болот? Taңдын 2 түрү бар. Биринчиси субхул казиб же болбосо фажрул казиб деп аталат. Бул жалган таң. Экинчиси субху садык же фажру садык деп аталат. Бул чын таң. Azı sizlerge alısıraqtan körgözümün.
Qanday bo'lib? Жалган таң менен бардыңар бұл жаққа қарасаңар, қандай көрініп тұр? Оң жақтағысы жалған таң. Анда жарық вертикал тикесінен көрінеді. Горизонтта тикесінен бір жарық пайда болады. Бұл субху кадиб, жалған таң. Бұл алдап қойып olsun деген сөз. Субху садық, шын таң да жарық горизонтал түрде көрінеді. Субхул кадиб менен субху садықтың айырмасы жоқ. Samura bin Jundub radıyallahu anhu rivayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Силерді сухур вақтысында Билалдың азаны дағы алдап қойбосын, жалған таңдағы алдап қойбосын. Таң қачан мынандай болып көрінген жайылғанға чейин күте бергіде деп қолын жайып көрді. Бирок бизде азыр азан айтуучуга ишенип отурганга биздин көп деле туура боло бербейт да. Кээ бир азанчылар уктап калышы мүмкүн. Анан азанчыга ишенип орозобузду каза кылып коюшу мүмкүн. Календарлар бар, туурабы? Календар менен эле озача беребиз. Эгер календар жок болуп калса, талаада болуп калса, жайлоодо болуп калса, анда жанагындай таңды билип алыңар, эки түрлүү таң болот. Жалган таң болот, чын таң болот. Чарчабадыңарбы? Эми ифтардын убактысы. Аллах Таала Куранда айткан: "Сумма атимму сияма илал-лайл", анан орозону кечке чейин уланта бергиле дейт. Бұл жерде илал-лайл, лайл дегени түн мәнісінде емес, лайл дегени кеч мәнісінде. Түндүн башталышы, биринчи башталышы мәнісінде. Шиялар түн деп түшүнүшөт дагы, ооздорун жылдыздар көрүнгөндө айтышат шамдан кийин. İslam şariatında күн баткан учур же болбосо шам намазына азан айтылган вакыт кеч кирген деп эсептелет. Орозо адамдар күндүн толук батканына күбө болгон соң кечиктирбестен ооз ача баштоосу сүннөт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол күн батар жакты горизонтту көргөзүп айткан. Emne деген? Тиги жерден күн чегинип, кеч чыгып келгенде жана күн батканда орозо киши оозун ачат деген. Ибн Абу Ауфа разияллаху анху айтат: "Мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен бирге сапарда элем." Анда орозосын ачпаган экен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал саллаллаху алейхи ва саллям орозо кармаган экен, күн батары менен мага ооз ачканы тамак алып кел деди. Мен күн батканга толук батып, караңгы башталганга чейин бир аз күтпөйсүзбү дедим эле, Аллахтын элчиси алып келе бер. Тиги жактан кеч кирип бара жатканын көрсөң эле орозо кармаган киши оозун ача берет деп жооп берди. Abu Atiye aytat: "Men Masruq менен бирге Ayşe enemizdin үйүнө кирип,
O mo'minlarning inesi Muhammad'ın sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarından iki oruza tutkan adamın biri şaşılıp oğuz açıp, şaşılıp namaz okuydu. İkincisi bolsa şaşpay oğuz açıp, şaşpay namaz okuydu. Ekönün kimisi şaşılıp oğuz açıp, anan Ayşe'den soradı. Kimisi şaşılıp oğuz açıp, şaşılıp namaz okuydu dep soradı. Biz Abdullah ibn Mas'ud dedik. Anda Ayşe'den Allah'ın elçisi de oşunday kılçığı dedi. Kebir adamlar özünün oyundayla oruzoğu sapatlı bolsun dep yıldız körüngönge çeyin oğuz açuunu kechiktirip jibirişet. Peygamberimiz bundan kaytargan jana bul Yahudilerin adatı degen. Rafiziyalar, Şiyalar dağı oğuz açkanda tünnün kirişip düşet. Oğuz açarın duası Allah Taala oruza karmagan pendelerine oruza karmagan pendelerine ırayım katarında alardın oğuz açar aldından suragan dua tileklerin kabul alады. Duanın kabul bolu vakitlerden biri oğuz açardan aldığındağı dua. İbn Majah rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan oruza kişi üçün oğuz açar aldından kaytarılbay turgan duası var деген. Demek bizdin emne muhtajlığımız var, emnege жетişelbey atabız, emnege mümkünçülüğümüz bolboy jatat. Qanday muhtajlığımız bolsa, emnege zarıkkan bolsak, na oruza kele jatat. İftar bolat gün sayın iftarın aldından oşol tilegibizdi surasak Allah Taala kabul aladi. Birok al tilekti iftardın duasından keyin kılgan жақсы. Muna dasturxonun aldında oturabız deyli oruzada. Azan aytıldı, je gün battı. Emne kılışımız gerek? Bismillahirrahmanirrahim dep tömöndögü dualardan birini okuyuyoruz. İftarın duası bu yerde 3 varyantı keltirildi. Birincisi Zahabat zama'u ve btellatil uruku ve sebetel ecru inşaallah. Bu bardığı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den masur dualar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den muras dualar. Birincisi şu. İkincisi Allahumma inni es'aluka bi rahmetikelleti vasi'at kulle şeyin en tagfirali. O Allah'ım bardık nesini kamtıgan ırayımыңды portuğa salıp surayımın meni keçir degen dua. Üçüncüsü Allahümme leke sumtu ve ala rizqike aftartu. Kişine keygana dua. O Allah, sen üçün men oruza karmadın, senin rızkını menen ozumda açıp jatam. Mına uşul 3 duadan birini okup turup anan kalagan nerseňizdi suraň Allah Taaladan. Bolere, üçüncü usandılı bolere. Birok özüňizden muhtaç bolgan nerseňizdi suraşdy unutmaň. Oruzanın adetleri. Sağırlıkta oğuz bekitүүnü keçiktirүү, iftarda oğuz açууга şaşılуу. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, 3 nerse paygambarların adebinin. Oğuz açarda şaşılуу, oğuz bekitүүnü artqa sürүү, suhurda eng akırkı çekке жеткирип oğuz bekitүү, üçüncüsü namazda oң koldu sol koldun üstüne koyuu деген. Dağı mınday degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, adamlar oğuz açkanda şaşılbay oruza karmay berse, din üstünlüğün ulanta beredi. Biz oylaşuumuz mümkün de dindin üstünlüğü kantibele oruzada şaşpay oğuz açkanga baylanışlı bolup kalsın. Durabız? Din jalpı dindin üstünlüğü kayakta bul oruzadağı oğuz açar kayakta. Birok bunun tüpkü manisi Müslüman adam her bir kıymıl hareketinde peygamber diye yetiş gerek. Her bir kıymıl hareketinde peygamber diye yetiş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol oğuzun şaşırıp açtığı biz dağı şaşırıp açışımız gerek. Uşu nimenen emne boluptur. Özübüzdün oyubuzga tayanbашыбыз gerek.
Şaşılганыбыз шашылган болуш керек. Эмнеге? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам шашылган. Ошондуктан адамдар ооз ачканда шашылбай, орозо кармай берсе, дин үстөмдүгүн уланта берет. Демек, адамдар сүннөттү ээрчип атат экен. Адамдар сүннөттү бекем кармап атат экен. Анткени яхудилер менен христиандар ооз ачууну кечиктирип жиберишет дейт. Дагы бир хадисте Абу Хурайра разияллаху анхудан риваят кылынган бул кудси хадис, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Аллах Таала айтты: "Мага эң сүйүктүү болгон пенделерим ооз ачканда шашылгандар." деген экен Аллах Таала. Сахал бин Саад разияллаху анхудан риваят кылынган хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Үммөтүм ооз ачууну жылдыз чыкканга чейин күтүп отурбаса эле, менин сүннөтүмдүн үстүндө болгон ошол." Дагы бир хадис Анас разияллаху анхудан риваят кылынган, ал айтты: Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам шам намазын окуудан мурун жаңы курма менен ооз ачууда. Эгер жаңы курма жок болсо, бир аз тургаган курма менен, эгер ал да жок болсо, бир урттан суу менен ооз ачуу дейт. Мына ооз ачкандагы сүннөт эмне экен? Жаңы курма, жаңы үзүлгөн курма, ал бизде жок. Bizde eseği kurma bolsa boldu. Бирок жаңы курма менен ачкандар дагы бар. Бир Сауд Арабияда жаңы курма менен ачат. Демек, биздин шартыбызда курма анан суу, ал жок болсо. Орозонун дагы бир адебинен бири орозону намаз менен кошо алып баруу. Орозо бир парыз, намаз бир парыз. Көпчүлүк биздин өлкөдөгү мусулмандар орозону кармашат, бирок намазды окушпайт. Бул орозого карата адепсиздик болуп эсептелет. Бул темага толук токтолбойбуз. Дагы бир орозонун адебинен бири орозодо жоомарт болуу жана орозодо Куран окуу. Абдуллах ибн Аббастан Аллах разы болсун риваят кылынат. Расул саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң улачып, эң жоомарты болгон айрыкча Рамазан айы келип, Жибрилге жолукканда жоомарттыгы ашып ташып кетет эле. Жибрил ага Рамазан айынын ар бир түнүндө жолугат эле. Түшөт эле Жибрил. Келип Куран үйрөтчү, ошентип Аллахтын элчиси Рамазан айында катуу соккон шамалдан да жоомартыраак болчу. Катуу соккон шамал эмнеге жоомарт деп айтылат? Себеп катуу соккон шамал жамгырлуу булуттарды айдап келиши мүмкүн да. Аллах алам ошондон болсо керек. Рамазандын акыркы 10 күндүгүн ибадат менен өткөрүү, ибадатка катуу берилүү дагы орозонун адептеринен бири. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүгүндө өтө катуу берилип ибадат кылдылар. Айша энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүк киргенде ошол аялдары менен болгон бардык мамилени жыйыштырып коюп, түнү менен ибадат кылчу жана аялдарындагы түнкү ибадаттарга ойготчу дейт. Дагы бир адеп жаңжалдан, жалгандан сак болуу. Аллах Таала айткан: "Тилиңер ойлоп чыгарган сөздөрдү Аллахка оодарып жала жагуу үчүн бул адал, бул арам деп сүйлөй бербегиле. Албетте Аллахка жала жапкандар тозоктон кутулбайт." Жалгандан сак болуш керек орозодо. Эң чоң жалган бул Аллахка жалган айтыш. Аллахка жалган айтыш эмне? Адамдар өзүнүн акылы менен эле бул арам, бул адал дей бериш, бул Аллахка доомат кылыш. Адал арам, бир нерсени адал кылуу, бир нерсени арам кылуу Аллахтын укугу. Аллах адал кылган нерсе адал, Аллах арам кылган нерсе арам. Демек, өзүбүздүн оюбузга таянып эле адал арам дей бериш керек. Эгер ошондой болсо, бул Аллахка жала жапкан болот. Анан Аллахтын акысына жалган айтуудан тыйылган адам албетте пендесинин акысына жалган айтпайт.
Anan dagı bir çoğ жалган Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkına жалган aytış. Bul degeni Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytpagan sözdü aytdı dep özlörünçe hadis ayta berişti aytadi. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Menden köp hadis söylөгөндө абайла кыла" деген. Kim menin atımdan söylese çındıktı gana, men aytkandı gana, alımça koşunca kılbay söylesün. Kim men aytpagan sözdü aytты dese, özüne tozoktan orun tayarday besin. Daha bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, жалган сөзден sak bolgula, antkeni жалган buzukuluk kalp barat, buzukuluk tozok kalp barat. Кейбір kişiler her daim жалган söylep жүрөт жана жалганды maksat kılat. Natijada al Allah'ın aldığında жалганчы деп жазып koyuladi. Жалгандан her bir vakitte avaylaş gerek, bir orada köyrek avaylaş gerek. Bu oradan adetlerinden biri. Daha bir adetlerinden biri kıybattan sak bolu. Kıybattı bilesin ya. Kıybat degeni çok adamdı söylüyor degeni. Çok adamdı ayvın söylüyor. Bir sahaba Peygamberimizden kıybat emnede soraganda buradarыңды ал жаман көргөн нерсе менен сыпаттоң деп жооп берди. Эгер мен айткан айып анда болсочу деп сурады жанагы сахаба. Анда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям: "Сен айткан нерсе анда болсо, аны кыйбат кылган болосуң. Сен айткан нерсе анда болбосо, доомат кылган болосуң" dedi. Allah Taala Kur'an'da kıybat kılığını Müslüman buradarın etin çiğki avalda jegenge tengegen. Bu Hucurat suresi 12. ayet. Kur'an'dan karab alasınlar. Toktolup oturbayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tümendeki okuya rivayet kılıngan al Miraç gününde bir kovumdun alından ödedi. Bilesiniz ya Miraç'a çıkkanda Cibril aleyhisselam onu bir kança jellerini alıp ödedi. Oşonda bir kovumdun alından öttü. Alar jes tırmakları menen özlerinin kökürek başın betlerin tırmap aymap jatkan. Allah'ın elçisi o Cibril bular kimdir dep suraganda Cibril aleyhisselam alar kıybat kılığı menen adamların etlerin jegen jana adamların abirin tökкен kişiler dep жооп berdi. Daha bir hadiste İmam Ahmad Musnad kitabında keltiriptir. Anda Peygamberin kızmatçısı Ubayd degen baladan rivayet kılıngan hadis eken. Al aytadi: "Eki ayal orozo karmap, emne gelip ölüpçü susay beretken." Susay beretken. Anan bu avallarından Allah'ın elçisine arızdanıştı. Allah'ın elçisi alarda ukpay yüzün teskeri bulup aldı. Arızın ikinci ret kaytılaganda da Allah'ın elçisi teskeri karab aldı. Anan alardı çakırıp kus kula dedi. Avalından arızdangan ayaldarının ekөө teң irin, kan, sasık etlerdi kusuştu. Oşonda Allah'ın elçisi aytты: "Bul ekөө Allah adal kılgan tamagaş menen oruzu karmagan, birok oğuzdorun Allah aram kılgan nerse kıybat menen alışkan. Ekөө biri-birine bet mаңдай oturup adamların etin jegen" dedi. Demek oruzu karmagan Müslümanlar kıybattan, uşaktan abaylı olsa kajet. Allah'ın elçisi emne degen jalan jep içkenden gana emes, beypayda jaman sözlerden dağı oruzu karmagıla degen. Eger Müslüman adam oruzu karmak birok kıybat uşak çağın, janjal sözlerden tıyılbasa, anın oruzosu kabul bolboy kalı korkunucu bar. Allah'ın elçisi aytkan: "Kançalagan oruzu karmaganlar tutkan oruzosundan açkaçılık jana susagandan başka eş nersege ee bolboy kalat." Oruzu malında meymanga çakırılsa emne kılуу керек деген жерде токтойлубу? Allah Taala uşul aytılganlardı baadыбызга пайдалуу kılsın. Ve sallallahu teala aleyhi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ahla uana elhamdülillahi rabbil alamin.